Dragi moji prijatelji, jedan veliki pozdrav iz ovako lijepe prirode. Ima jedan mali potočić. Ovdje je lijepo izletište, samo što još uvijek nije pokošeno, ali bude puno izletnika. Hamza i Šemso su tu naravno sa mnom. Ja inače ne smijem doći sama jer ima puno pasa, njih se jako bojim, kao i zmija. Ali eto, tu je Šeman pa će nas da malo pripazi. Hamza, gdje mi sad šetamo? Na potok. Šta ćemo raditi na potoku? Ne tamo, trava visoka, sine, ni slučajno. Eno gore ima cuko, nemoj da te prepadne. Ide od ozgo auto, znači šetamo asfaltom i ići ćemo gore do jednog potoka. Čega? Cuko je zatvoren, nema od toga ništa. Vidjela si da je ona teta mi prilazila. Vidio si. Vidio si. Daj ruku. Ti me pojavi, a devo da bi dana ja hodam s Nanom. Da ti hodaš s Nanom. Ti ne vjeruješ nikome, samo Nani, jel? Nana ti se boji Cuke ovdje, aj Nana se boji Cuke koji ti. Ali on je otišao, šta nas briga? Da. Jel tako? Da. Hoćeš reći ovako jedan veliki pozdrav za Raju? Neću. A zašto? Haj kaži. Haj kaži jedan veliki pozdrav. Za Raju. Za Raju. Sve koje. A ja ću sada snimam. Aj prvo da trčiš ko je brži, ti ili deda. Hajmo da vidimo. 3, 4, sad. Brzo, Hamza, bravo Hamza. Bravo Hamza. Bravo. Hamza, bravo! Jesmo izašli malo u šetnju? Da. Hoćemo li brati malo cvijeće? Da. A hoćemo li gore malo sjeti za onim klupama? Da. U stvari na klupama ispod onih drvenih krovića. Ovdje pokažem, vidi ovdje. Vidi čelek. Ono je tako nama plaći. Malo šetnja kroz prirodu i slušanje žubora potoka i cvrkuta ptica, jel tako Hamza? Tako. Tako je, ali nemoj tamo u travu, trava je visoka, može biti zmija. Šta kažeš, ne možeš bez Nane, jel? Da. Pa možeš li ti šta uraditi bez Nane? A? Pa ako ti ne možeš bez Nane da ja idem kući. Ne. A Nana ne smije sama u ovu šumu da te dovedi. Vidiš, nije ni pokošeno, ništa. Hamza se naravno odmah bacio na pranje ruku, koje je navodno isprljao, ali od toga nema ništa, samo da bi malo se skvasio. I sad je uzeo, šta si našao, je li to šarka? Da. A gdje ćeš je sad baciti? Ili ćeš je meni dati? Meni. Hvala Hamza. A hoćeš da piješ vode da ti Nana da? Da. Iz tog izvora. Evo sad će ti Nana da da. Inače ova voda nikada nije presušila. Uvijek teče istim intenzitetom, bilo toplo, bilo hladno, jel tako Šemsudine?
Nisam ponijela čizme, doćemo. Ne možeš s patikama, ukvasit ćeš se. Ako uđeš ni slučajno, ni slučajno. Ni slučajno ne možeš. Nećemo preko mosta. Pa zato, nećemo ići sad na most. Hamza, upašćeš Hamza. Ćao Hamza. Trening u šumi, jel? Tu je još jedan izvor na ovom šetalištu. Onda ljudi dolaze sa autima, sipaju u kanistere i u flaše vodu i nose kući, kažu da je ljekovita voda, tako sam čula. Sad koliko je tu istina, koliko nije, vjerujte da ne znam. Ali eto, ljudi se hvataju za slamku. Bravo.